ስለሆኑ እናመሰግናለን። አድኖ ፈሳህደይ አጥባቱ ማህሰንተይ ስሞትንና እዛ አካባቢ የተወለዱበትን አካባቢ እንደውም ያደጉበትን አካባቢ ነው። መጋዓ ሰደሐን iyo meelihii aad ku dhalatay iyo Soomaali meelaha joogo jirtayna dawr sheegtayna waran taariikh bismillaahir rahmaanir rahiim macnaha waxa weeye ana horta magacayga waxa la yiraahdaa Cornel Aadan Kaalmo Dhaqane Cornel Aadan Kaalmo Dhaqane balaalo waxaan ku dhashay dalka Soomaaliya Soomaaliyaano waxaan ka imid Soomaaliya muddo dhow waxaan ku dhashay gobolka Gedo Gedo ክፍለ ሀገር የሚባል ደቡብ ሶማሊያ ውስጥ ተወለድኩት runtii waxaan rabaa inaan maanta ka hadla marxaladaha jiro oo Soomaaliya iyo Itoobiya hadda isku tuurayaan yaan rabaa waxay inaan ka taabto በአሁኑ ሰዓት ላይ ያለው ሁኔታና በኢትዮጵያና በእስላሚክ ኮርት መካከል ያለው ሁኔታዎችን ዘርዘር አድርጌ ለመግለጽ እንፈልገው aniga marka hore professionkayga wuxuu ahaa maaragtay ama hawshii shaqadaydu waxay ahayd maaragtay ciidan dabadeedna maaragtay dadkii siyaasiyiinta ahaa oo gobolka Gedo ayaan ka mid ahaa በአሁኑ ሰዓት ላይ እኔ ያለሁት እንግዲህ ቀደም ሲል የነበረው ፕሮፌሽናሊ በወታደራዊ ሳይንስ ሚሊተሪ ውስጥ ነበርኩ በሶማሊያ በገዶ አካባቢ በደቡብ ሶማሊያ አካባቢ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ከማካሄዱ ሰዎች ውስጥ አንዱ እኔ ነኝ taasna waxa aan kaga hadlayaa wixii aqoontayda ama maaragtay Soomaaliya hadda danteeda ama geeska Afrika ama safka hore dawladaha la yiraahdo oo maaragtay yaan ka hadlayaa danaheeda iyo Soomaaliya anaga maanta waxay noo gal inaan ka hadlaan yaan meesha ayaan doonayaa ዛሬ እንግዲህ ያሉ ስለ ሶማሊያ ተቃላ ሁኔታና በምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ያለውን መልካም ጉርብትና ከሶማሊያ ያሉ ሀገሮችን በተመለከተ ዘርዘር አድርጌ ነው ለመናገር እንፈልገው በዛ አካባቢ ያለውን ሁኔታ በተለይ በደቡብ ሱዳን የሳቸው ማን ነው በደቡብ ሶማሊያ የሳቸው ሚና ምን እንደነበረ በነበረው ትግል ምን ሲያረጉ እንደነበረ አሁን እንዴ በምን ወደ ኢትዮጵያ እንደ ጎድና ኮንፈርት ሶማሊያ ለና ገዶ ለቅለቃቅ ሲያሰደት ተውላ ከሰው ቀበተይና ተxoga loo briefti daraba waxaan ka mid ahaa ururkii SNF burburay wuxuuna ma burburin macnaha waxa weeye wuxuu isu bedelay qaab dawladeed ayuu isu bedelay dawladuna ka mid yahay shirarkii lagu qabtay ilooreed oo maaragtay Kenya ku dhamaadayna waa qayb baan ka ahayn arrimahaas ayaan ka qabtay meesha iyada oo ka mid ahaa maaragtay shirar badan waan ka qayb galay oo shirarkii badnaa oo Soomaaliya badanaa waan ka qayb galay sida maaragtay shirarkii halka ka dhacay kii Qaahire ka dhacay kii Djibouti maaragtay ma aanan tigin laakiin waa inviteed waa helay kii ilooreed Uganda sidoo kale maaragtay marxalado badan oo isbedel ah oo Soomaaliya dhaxdeed oo shirar badan oo ka dhacay እንግዲህ በኢትዮጵያ ተካሄደ የተለያዩ ስብሰባዎችን ተካፍያለሁ በዚህ በሶማሊያ ኤስኤንኤፍ የሚባል የደቡብ ሶማሊያ የፖለቲካ ንቅናቄ ውስጥ ነበርኩ በዛ ንቅናቄ ውስጥ አባል ነበር ተንቀሳቀስኩ ብዙ ቦታዎች ላይ በዚህ በሶደሬ የተካሄደው ስብሰባዎች በግብጽ የተካሄደ ስብሰባ በኡጋንዳ የተካሄደ በኤልዶሬት በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ሽግግር መንግስቱ የተቋቋመበት ግብጽ ሌሎች አጠቃላይ ስብሰባዎች ሁሉ ተካፍያለሁ በአሁኑ ሰዓት ላይ የኛ ኤስኤንኤፍ የሚባለው ድርጅት ወደ ሽግግር መንግስት ውስጥ ያለ ድርጅት ነው ሽግግር መንግስቱን ያው መንግስት ተመስርቶ ድርጅት የሚባል የለም በአሁኑ ሰዓት ሽግግር መንግስት ተብሎ ተቋቁሟል በነዚያ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ጉልህ ሚና ነበር ተጫወትኩት waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeenka SNF gobolka Gedo እኔ የኤስኤንኤፍ የሚባለው ድርጅት የሳውዘርን ሶማሊያ ምክትል ሊቀመንበር ነበርኩ የፖለቲካ ድርጅቱ arrimahaas markaa waxa weeye maanta waxaan rabaa inaan sheego wixii maaragtay dacaayadaha tirada badan iyo wixii keenay iyo sababta hadda la isku haysto waxay tahay inaan wax ka taabtaan rabo wixii aqoonti በአሁኑ ሰዓት ላይ የሚካሄደው ፕሮፓጋንዳ በእስላሚክ ኮርት በኩል ሆነ በሌሎቹ እንቅስቃሴ እየተካሄደ ያለውን ስለ ፕሮፓጋንዳው አጠቃላይ ዘርዘር አድርጌ ለመግለጽ እንፈልገው arrimahaas haddii aan taabto macnaha waxa weeye xaaladaha maanta jiro ciladeeda horta aniga waxaan u eersanayaa waxa la yiraahdo propaganda oo ama BBC ay wado ama Al Jazeera ay wado
በአሁኑ ሰዓት ላይ ይሄ ኢስላሚክ ኮርት የሚያናፍሰውን ፕሮፓጋንዳ ያስተጋቡ ያሉት እነ ቢቢሲ እና አልጀዚራ የተመሳሰሉ የሚዲያ እንትሎች ናቸው። ያ ደግሞ እንዲጋነን እያደረጉ በአሁኑ ሰዓት ላይ እነሱ ናቸው እያጋነኑት ያሉት። arrimaha BBC da ay wadana waa wax xun waay oo dadka isku diraayo oo maartay dawladihii dariska ah food isu gelinay oo dhibaataysan oo dadka aan waxba garanayno wax ma garadka maskaxdooda kala dhicinay ሶማሊያን እያጋጨ ያለው ቢቢሲ የሚባለው ሬዲዮ ጣቢያ ነው። ምክንያቱም በጎሳ እየከፋፈለ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ብቻ እየጠራ የመንግስት ደጋፊ የነበሩትን አይጠራቸውም። ይሄንን እያለ እንቅስቃሴ እያካሄደ ነው ያለውና ህዝቡ ወደ ጦርነት እንዲገባ እያደረገ ያለው አንደኛው ዋነኛው ቢቢሲ የሚባለው ሬዲዮ ጣቢያ ነው። ሌላው እዚህ ጋር ዝም ብለን ልክ እንዳናደርገው ነገሩን አሁን የሶማሌ ደቡብ ሶማሌ በማን እጅ ነው ያለው? هذا محاكم قبل كجدو كونفورت الصومالية يا معمول هذا يكوس إيمانيسا دولة فدرال كوميل جاركا يا ماموش معمول سالة يشيكر منقصتو بيدا ما كم تاونا ترجع يستهتر يالله من يعلن عقابينه يا إسلام الفرديتو سبتي تقطع محاكم إسلامي جو دولك علشان هذا معمول يعني تلقى وي dhul hadda ay maamulaan aniga ma garanayo laakiin macnaha waxa dhul ay xoog ku soo galeen oo dadkii la haysta ayaa jiray معمول سالة بهاي لازم مريت نجي بتكل يزبط تقبلات ما يصدربت مريت لهم بهاي اللي سي حقوق قبضين waxay xoog u qabsadeen macnaha waxa weeye dadkii dawlad bay qaateen waxay qaateen federaalka bay qaateen dawladdu bay galeen ma garanaysaa degmooyinka hadda bilmatalan ee ay galeen waxa weeye degmooyin isdhigtay oo aan dagaal iyo waxba ugu diyaar garoobin bay ahaayeen ayana dad soo diyaar garoobay oo ma garanaysaa hubkoodii iyo waxoodii oo dhan la yimid oo dad shisheeye wato ህዝቡ የሽግግር መንግስቱን ነበር መጀመሪያ የተቀበለው። እዚህ የሽግግር መንግስቱን እንደተቀበለ ወደ ሰላማዊ የሽግግር መንግስቱ የእርቀ ሰላም መንግስት ነበር። ያን እርቀ ሰላም ነበር በየወረዳው እያካሄደ የነበረው። ያንን ነው እነሱ ተጠቅመው አጋጣሚ ህዝቡ ለጦርነት ዝግጁ እንዳልነበረ ሲመለከቱ ነው በየቦታው የገቡት ከተማ ውስጥ። ummadii shisheeye oo ma garanaysaa ayagoo adeegsanaya arrimo aanan jirin oo sida muslim oo kale muslim qof aan ahayn ma jiro anaga muslim baan እንግዲህ እኛ እስላሞች ነን። እነሱ ግን በእስልምና ሽፋን ነው የሚንቀሳቀሱት አብዛኛዎቻቸው። cid hadda maaragtay ama la hanuuninayo ama diin loo sheegayana ma jirtay diintan ku dhalanay wey አሁን በእስልምና የሚታነጸው የለም። ሰው ሁሉም ሰው በእስልምና ተወልዷል። እኛ ስለ እስላሞች ነን። ስለ እስልምና መሰረታዊ ነገሮችን እናውቃለን። እነሱ ግን ያንን እንደ አዲስ አድርገው ለኛ ለመግለጽ ነው የሚንቀሳቀሱት። marka ereyga noocaas oo la adeegsanayo erey kale ayaa ka wanaagsan oo ahaa baabur sheerinka dawladda ku meel gaarka aan ka qayb qaadan ayuu yiraahdo taasaa fiicnay እነሱ የሚያመቻቸው ነበረው በእስልምና ሽፋን ከሚንቀሳቀሱ ከሽግግር መንግስቱ በስልጣን ክፍል እናድርግ በሚለው የተስማሙበትን እንቅስቃሴ ማካሄድ ብቻ ነበረባቸው። sababaha noocaas keenayna macnaha waxa weeye waxaan weli loo fahmin oon la aqoonsanin in la yiraahdo war annaga xil baan rabnaa xilka aan rabnay ama baabur sheerinkii dawladda ku meel gaarka aan ka qayb galno እንግዲህ ያን ነበር መልሶ መናገር የነበረባቸው። ከሽግግር መንግስቱ በስልጣን እንካፈል በሚለው ላይ ነበር መንቀሳቀስ የነበረባቸው። አሁን በአካባቢው ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? حالة دادة جرت ديجان كسلو يهي قبل الصومالي كودهان يعني لوجو ورو حالة هاد جرت لان كورة معناه وحاوي دولة كوميل جارك دون كورنا على جاء خنسية هاي والدولة أنا وريد دجال جري سيد الأوتوميت ومد الصومالية هذا ما يعرف إنه دجال جريسو ودبعتي يرفض يقرع أي جريسو هذا كده وقحدا بإنه جريسو مربته محاكم تنوحي ربان إن أي دتك قحان أو أي جلان هذا قحوته هرل يدبعته هرل دتك أهر سيدان أي ربان لبكاسنا وكتير مش በአሁኑ ሰዓት ላይ ያለው እንቅስቃሴ ሽግግር መንግስቱ ህዝቡ ወደ ጦርነት እንዲገባ አይፈልግም። ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ እንዲንቀሳቀስና በስደት ካሁን በኋላ ሶማሊያ እንዳይሰደድና ነገሮችን በዲፕሎማሲ ሲስተም ለመጨረስ ብቻ ነው የሚፈልገው። ሰላማዊ ኮርቱ ግን ህዝቡ ወደ ጦርነትና ወደ ስደት እንዲገባ ነው እንቅስቃሴ እያካሄደ ያለው። ያወጀም ያለው ያንን ነው በቀጥታ ነው። ያ ደግሞ ሶማሊያ ህዝብ በስደት ተመልሶ ሀገሩ በሰላም የሚኖርበት ሁኔታ ነበር መመቻቸት የነበረበት። ግን ወደ ጦርነት እነሱ እያመሩ ያሉት። የነሱ ፍላጎት ምንድን ነው? ujeedadoodu waa maxay iyaga? ujeedadooda macnaha waxa weeye geeska Afrika in laga sameeyo waxyaalo aanan jirin oo dad aanan u dhalan aan lagu abuuro sida Afghanistan oo kale maaragtay meelaha kale oo argagixisada lagu abuuray doonayaan. እነሱ እንግዲህ የሚፈልጉት በቀጥታ